ngam tibre blog ngadon kam nem ban pen I pi gini jaka dang ba blog lada pi pa ye gini jaka am blog pensio tanna sisa de blog hagani video ngan pensio thoi pi kumnu phiro la ban grow ga Instagram account jong pi pitip kan isni pon ha ki bro am boleh ki one ha Instagram number ha Instagram blog lada pi don follower chibon lada pi yo views chibon haga real jong pi de phila ban yo kola pat ki brand de data phila ban kamai de bai da hagani video ngan pensio thoi pi kumnu phi la ban pun grow ya kan Instagram account jong pi pat ani de Instagram account jonga lada pi pat follow nga nabar ngaro anak cusdang ban chna video ban thap video pat nang live poli video ngathap de lada pi pat ya kan analytics jonga am la dan chin la tha phau hajar wood di bro ki la pat ya reels jonga plus hapo live post ni hado live pa plus ki follower nga la yo kan Instagram de bahita manta phiro don kam ban thap video thap waro am tang ba bon ha ki bro kim tip de ingin sedang de bahita hagani video ngan pa clear ibe kumnu nga follow kumnu nga le bale nga yo view saga video jonga chang tangan snot bi full detail hagani video te hado ukut di video ngan IP gani away PDF bodon chispa telegi hook hata itai hook bo important ba chuaban stang video tang ba itai hook itai bro kila banyo iba join ga membership jonga te click hatu ha join de join ga membership jonga kadai tang san phone ga lada pila adap join screenshot bapila join ke description jonga dona telegram ban Instagram hai ro pila aban le ha Instagram pila aban le ha telegram bisa ninga screenshot bapila join ya gani ya membership jonga ngan sene pi kata chis pa tele hook free kata chis pa tele hook lada pi don happy pila aban pa ya kata hook de pila aban stang ya video lada pi sedang da kata hook 100% pila aban yo views haga video jok pi data de yo wi lada pi ko api sa follow ita bang ang pi tamba menta haga ni video ngan so de bi kumnu phiro laban grow ya gani ya Instagram account jong pi tabai blog south ligi step pi don kam ban tip data south ligi step ngan so de bi step by step tamba so sedang video blog away request the blog no ban subscribe dengan YouTube channel jonga like ya gani video share ni video comment ha gani video pio jing toy em da gani video jong blog step number 1 ban grow ha Instagram blog pi don kam ban tho eka niche mood pangi e bo please yo tenat pangata ata de niche pai suppose nga ni jonga ngasio bam ngasio tenat ban chna video ngasio bam ban explore ladang ale che ram ngakwa pai ban chna video ramot kum kan ja vlogging video daily lifestyle video am ngasio tenat pai ta lada pi pai hani ha Instagram jonga ngachna kum tai video kum ta pidon kam ban pathat le jong pangi e topic bo pisnyo interest ba pi la ban kran mana example ipi suppose pisnyo tenat ban kendek kai football am lada ki bro ki kli pitch pang football phila anam ban explain ni tai bro phila am lada phila ta de jing interest jong pi lada pi de bro bo pai comedy video te phila anam ban pan rekhi panok jong pi phila am te ata de ya talent ata de topic bo phila ban kran chi bon bo te kumitai video ro phila ban sna balenga ong pi ni am namar lada pi follow igni te easily phila ban chna video example ngan ong pi export ban kendek kai football temut pi daily pi kendek kai bai daily pin kendek kai football bai temut daily pi la ban chna video ro pi la ban explain namar ban sudo video don kamayo tanga camera em chuching ma camera chu ong plok so ani mobile nga dapte la daw so mobile pi pan snyo tho o kumni don kam te hata ha football lada pimti braj phangi ei pi don kam ban kan deita por pi don kam ban snyo tho la jang ke i problem ki pro ki la ban don ledaki ko aban kendek kai football te kumta pidon kam ban snyo tho le jong da pidon kam ban chna video chis ni away video la abyang data de ni chpang ei pidon interest pi chna video komita snyo leda pi snyo tanat ban pai political news leda pi snyo tanat ban le kai leda pi snyo tanat ban le chawai jaka explore pi snyo tanat ban le cha cloud cha mountain cha river pisau tenat ban travel em tapi la ban chna ko mitai video develop away ngala pisau thoi pi niche mood blog che phangi a pi interest che phangata pi den kam ban chna video number 2 format phangi a format pi don kam ban chna video pai blog don ki bro ki sno tenat ban chna video ban pin i ga face jong ki mentang ngachna video ngapan i face am tani de format jonga ngasno tenat ban pani face jonga ban chna video tanga chna video
so we don ki bro kim chotan na re ban pin ga face jong ki eta por kiran kam ban le yu kiran kam ban chna faceless video the faceless video la da pi ko aban chna pi la ban le ha youtube da pi la ban source kumno ban chna faceless video kumno ban edit faceless video changata bon hai video da pi la ban le da create video pi la ban pan syo tho hata video ro te la da pi ko aban chna de face video da kumni nga chna kumni pi don kam ban chna it depend happy la da pi ko aban chna long video chna kumni banga chna la da pi ko aban chna short video da kumno pi pa video ha re sam kumi tu pi don kam ban chna video develop I hope pila asong to igni second point ro the third point belong reel creation pai blog hani ha Instagram important reels namar ha Instagram pila ban chna reels am the important ba igni point third syo ba ban pe ni video ban syo to igni chpang ni reel creation develop ha gni ha reel creation blog don lightly step the ni lightly step la da pi follow the pila ban yo views ha gni ha Instagram reels jong pi namar la da pi chna ni reels am ni reels sum de re chu chna kurmar pi don kam ban syo tho da bhai tangan per syo thoi ve ta igni lightly step the gni lightly step blog number 1 pi don kam ban wat igni trending content number 2 blog pi don kam ban wat igi video jong ki ni competitor jong pi suppose pi chna football video ma te pi don kam ban wat komitai bru ha ni Instagram le ha Instagram to search football video search football explain football content creation football expert kumta pi don kam ban source te pi don kam ban visit ga profile jongki telada pi visit ga profile jongki hata pi don kam ban check ge video jongki bodon views chibon bodon 1 million bodon 1 lakh bodon 8 lakh i video jongki bodon views chibon pi don kam ban check itai video lada pi la adap check itai video pi don kam ban team inspiration daga ta video da pi don kam ban chna same video agania Instagram jongki kumtai la da comedy video pi what is comedy igi bru wachna comedy video check inu video jong ki ba viral ba te pi la ban chna comedy video pi la ban copy ga script kumnu pi chna script kumtai pi la ban translate jong khasi jong panar jong hindi jong english ba pi la ban translate te pi la ban chna kumtai comedy video te mut kanis niam awi pi don kam ban so to Instagram kadai platform ba ni don kam bantu igi topic digi way bro hoy ni don kam bantu igi topic digi way bro don i bro am rapi pai Instagram reels pi bon hai video don viral am pin same by video tangba i format jong video kitchen te bale mar ki bro ki tip ini video ka viral to ni don kam ban chna same video haga nis jong ki ladapi nis jong pi comedy ta pi don kam ban chna comedy video te kumta pi don kam ban chna ladapi ku aban grow klai the number 3 the scripting pi don kam ban chna script ya ha script ro pi don kam ban hook igi bru ha lai second ladapi mla aban hook igi bru ha lai second te ki bru ken skip ya video jong pi ta baita pi ani hook bonga on pi chis partly hook am important ba join ya membership jonga pin yo agni chis partly hook ngan ai example ipi kai kata hook pai suppose ngadi content creator tengah tu sedang bancana video tengah ngan chim ka mobile tengah dong hai kateng jonga bidusha mentanga don hai Bangalore tementa sini ngan dei kai cheni jaka bobes ba tementa hani pi nga ong yu hai kateng jonga bidusha ngadi bro famous nderem teladang am dera bro famous teladang ong hai kateng jonga bidusha ibru kin pa video jonga kin skip tabaita kumno phi don kam bancana don kam bancana kumni ngam ti bra blog ngadon kam ne ban pen i phi gini jaka tang ba blog lada phi pa ye gini jaka am blog pensio tanda sisa ngati blog lada nga upload any video am pin dom ba inga tang ba ngaku awan pen i ka jing sisa kumta phi don kam ban ok taki ibru kin wait ban pa ye video jong phi te ini hook am perlok important ba chwaban sedang video am po r second like second piron kamban hook igi bro piron kamban stop igi bro ban scroll igi jong pi te ini ro piton kam ha ban expert haga scripting ro pila ban use igini baga ongi pila da suppose ngana example ipi manta pi don hasilong ta hasilong don ijaka bo best ba epi ko aban chna video changa time te kumnu pi don kam ban chna ai example ipi pai da pi ong kumni hai kate jonga video sa mentang don hasilong te mentangan pi ni jaka i broken skip ga video jong pila da pi don follower to kin skip ratang bala da pim don follower le kin skip kumnu pi la ban chna ni video pila ban igani video kumni kani jaka am pon ha ki bro hapo megla ke mu ire tangba ani jaka kadon hapo shillong ni te lada pi ong kum time pi hook igi bro bale pi hook namar pi ong
first piong kani jaka kadon hapo meglia bon ha ki bru kim tipre te itai bru bapai ega real jong pila da ki de hapo meglia kin jaka yota tekin snge ban pe ki video jong pi kala da pila ada pita tapi ong hai kateu jong ta mentang adon hang ne mentang ni pita jaka bo phim jui ir kumta la da pi sedang am te pi hop i bru de ki bru kin pe video sen pi bru ki pe video jong pi 1 second 3 second then directly kin like pipai lada pi piro de bro pai terus te lada pi pai payam lada pi la pai sau sa ken de ti jong pi directly kin le tekin like to kum tai ki bro ki la ban lai ge video to kum ni bon ha ki bro ki use ga hook hi ban stop gi bro ban scroll nomor kan ni singem bon ha ki bro kim la ra ban yang tang chi second do ban pai video tapi hook iki te kita ki bro ki la ban pai ini hook bang ong pi chi spa le hook am blok important bam nga la ban IP gani free away ko ada pi join gani membership jonga kadai tang san phone ka dada pi join pin yo gani hook pin yo gani chi spa le hook PDF free pila ban pai gani chua ban stang ni video pai away hook kerana ta hook da best dang video jong pi pin pai video jong pi kala bai ban yo YouTube on develop lada pidon e jingli pila ban comment I hope pila asno to ini simple tips banga follow na personal to iti lada pidon e jingli pila ban comment kumle jiba